Ngiyabingelela ngegama leNkosi uJesu kuzo zonke indawo la kufinyelela khona i-First Great Commandment. Ngibingelela ekhaya ezulwini. Ngiyabingelela kubo bonke amaKristu futhi abakhona befakaza ngezwi likaNkulunkulu, beshumayela nazo zonke iziphiwo abazisebenzisayo, besebenzisa leso siphiwo bedumisa uNkulunkulu. Nabantu ababazwayo bekhuluma noma abababonayo besenza ama-miracles noma abaphenduke ngenxa bebona bona, bekwazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi njalo kudunyiswa yena uNkulunkulu. Bebone ukuthi yebo bayasebenza banazo iziphiwo, kodwa iziphiwo lezi baziphiwe uNkulunkulu njalo kudunyiswa uNkulunkulu ngabo. Amen, bathandwa. Bese ngibonga futhi kubo bonke abazalwane abasizayo ukuthi le channel ibe yimpumelelo, ngikwazi ukuthi ngiqhube, ngikwazi ukuthi ngiphoste amavidiyo, ngikwazi ukufinyelela ebantwini abakude engakwazi ukufinyelela kubo mathupha. Nalaba futhi abadonethayo besponsa ukuthi ngikwazi ukuyafika la uNkulunkulu abevele efuna ukuthi ngifike khona, ngoba zikhona indawo la okuyabe kuthiwa ngihambe khona. Ngivele ngivume ngithi yebo baba ngizoya lapho, kodwa ngibe ngingenakho ukuthi ngafika kuleyo ndawo, ngingenamali, ngingazi nokuthi ngiqalephi, ngibambephi. Ngisho ukuthi baba ngiyacela ukuthi ungisize ngiyefika kuleyo ndawo. Ngingatshelanga muntu, ngingacelanga kumuntu, kodwa ngizobona senginelisile ukuthi ngiyofika kuleyo ndawo. Kuyimisebenzi yenu, ngiyobonga emazulwini. Lana ngiyakhuluma ngoba ngiya-appreciate-a imisebenzi yenu, nazi futhi ukuthi ngiyamdumisa uNkulunkulu ngoba mase kufikile kimi lokho, ngiyasho ukuthi baba nakhu-ke ngiyaphuma manje ngiyahamba. Ngiyabonga umusa wakho, ngiyabonga umsebenzi wakho. uNkulunkulu yilo udumo alufunayo lolo, ukuthi omunye umuntu adumise uNkulunkulu ngawe, hhayi ukuthi wena uzidumisele uNkulunkulu wena mathupha. Ungamdumisa ukuthi udumo lwakhona akusilo lolu olukhulu kakhulu. Mdumise ngokuthi omunye umuntu abone uNkulunkulu kuwe, abone uNkulunkulu ngawe ngokwenza kwakho. Uma ufunda incwadi kaMahebheru 13, I think u-verse 16 lapho, ethi ningakhathali yikunikeza, ningakhathali kuphana lokunikela, ngokuba uNkulunkulu iminikelo njalo ujabuliswa yiwo. Futhi kangakanani uma unikela kubantu abadinga lowo mnikelo, abanezidingo, umuntu ongaziyo ukuthi angakubonga ngani kusasa, lowo muntu ovuka sekuseni uvuka eguqe ethandaza ecela kuNkulunkulu, ntambama uyathandaza ucela kuNkulunkulu, enhlizweni yakhe uyasho ukuthi nkulunkulu kuphi, ngihlupheka ngisenkingeni engaka. Uma ufika wena unikela, udumo ulusa kuNkulunkulu, uthi baba ngiyabonga. Yilo uNkulunkulu udumo aludingayo lolo. Angishongo ukuthi ninganikeli ezinkonzweni, ukuthi inkonzo ize ihambe, ibandla lize lihambe lezidingo liyayidinga iminikelo, kodwa futhi ukuthi kudunyiswe uNkulunkulu, ngoba uSathane nguye ohlukumeza abantu, ohlupha abantu, oyenza ukuthi abantu behlupheke, beswele. Uthola bela esitradini becela, abanye bengekho esitradini kodwa ekhathazekile ecabanga nokuzibulala. Uyamhluphekisa ukuthi eze ecabanga ukuzibulala, kodwa wena uma ufika ngesikhathi leso ecabange lezo zinto, ufike umsize ngalokho adinga ukusizwa ngakho, umqondo wakhe udumisa uNkulunkulu, ngoba uSathane bahlukumeza ngenxa yokuthi kafuni ukuthi uNkulunkulu edunyiswe. Kodwa the time wena ufika unikela, lo muntu umhlenga kule simo akuso ngaleso sikhathi, uyadumisa uNkulunkulu, uthi baba ngiyabonga ngoba ungenelile kusimo engikuso. So ukunikela kubalulekile kakhulu, ukunikela kubalulekile kakhulu. Noma kubani umuntu odinga usizo, ohluphekileyo, noma ingane engafunda oyibonayo ukuthi idinga ukuthi esikoleni or idinga iyunifomu, noma indala Nkosi yami, angeke ugcine iyunifomu
yomntwana oqede isikole mhlawumbe 3 years ulokhu uyigcinile uyibekile, ipha omunye oyidingayo. Uma ungazi ukuthi ubani oyidingayo ungahamba nasesikoleni uyi-hand over komunye uthisha nje. Uyakwazi yena ukubheka ukuthi iyiphi ingane eshodayo la engaba nesidingo sale nto le. Nawe uma ubona ukuthi lokhu khula khona okushiyayo obonayo ukuthi lokhu kuncane, uyakhona ukuthi unikele ngakho kwabanye abantu. Kubalulekile, kuwumsebenzi omthokozisayo uNkulunkulu loyo. Ngike ngabona la ku-social media, ngibona omunye umculi obeshada abantu belokhu be-pleasure nje, bemnikeza izipheko kanjalo kanjalo. La ukhona ngiyethemba ukuthi uyamdumisa uNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi uyamdumisa uNkulunkulu ngakubona kusenzeka ngoba yena indleko ubezibhekele ku-pocket lakhe, kodwa uyabona ukuthi into eyenzekileyo isiyenziwe ngabantu yonke. Udumo ulusa kuNkulunkulu. Ngoba abanye babantu bakhona akabazi, akazi ukuthi uzobabonga ngani. Onakho yena kuncane ukuthi engafinyelela ukuthi ebonge bonke abantu abamenzele konke lokho. Udumo luya kuNkulunkulu ngoba la khona uyambonga uNkulunkulu. So nawe ngokunjalo inhliziyo yakho ayithinteke noma yinini, ukwazi ukuthi ithinteke noma kuphi, noma kumakhelwane, noma la ohleli khona ekhaya, noma yikuphi nje ozuthinteka khona, khipha. Ungahlali ugodlile njalo kungekho la onikela khona. Nikela. Umuntu nomuntu nje kuyafuneka ukuthi ayenze umsebenzi kaNkulunkulu, ngokuthi uma ningakwenzanga kwabanye laba eniphila nabo, anikwenzanga nakimi. Kodwa uma nikwenzile kulaba eniphila nabo, nikwenzile nakimi. Ngike ngathi ngikhuluma emalangeni ku-social media, ngathi uma ungumuntu kufanele ube faithful, mhlawumbe usemshadweni, ube faithful ngale ndlela yokuthi noma ungekho, umakoti wakho uyathemba ukuthi usendaweni e-right futhi uyenza kahle, akukho oku-wrong ngawe. Uyazi ukuthi u-faithful, uthembekile kuye. Nawe makoti uma ungekho noma uma ungabonakala ume nomunye umuntu wesilisa, kodwa umyeni wakho ekwazi ukuthi ayikho into eqhubekayo futhi ayikho into ezokwenzeka. Uthembeke ngalolo hlobo ukuthi uthembekile emsebenzini wakho. Uthembeke ngalolo hlobo ukuthi awuthathi ngisho kwa-R2 khona. Anything nje, yonke into uyibheka kahle. Usebenza ngendlela e-right. Uthi uma ekhuluma uJohane ethi vezani izithelo zokuphenduka, bayabuza ukuthi senze njani na? Uthi lungisani indlela yenkosi. Bathi pho senze njani? Uthi ungathathi lutho ngendluzulu. Aphinde ethi yeneliswane yilokhu enikutholayo. Lokhu enikuphiweyo ukuthi nikuhole, isalari yakho ayikwenelise noma ngabe incane kanjani, neliseka ngayo. Ukhuleke kuNkulunkulu ucela ukuthi kube more. Kodwa lokho okuncane onakho neliseka ngakho. Ufunde kuye. Uke wathi kimi, fundani kimi ngokuba ngimnene njalo ngithobekile. Incwadi yakhona uMathewu 11 verse 25 uma usehla nayo. Fundani kimi, nibeke ijoka lami phezu kwenu ngenxa yokuthi alinzima, lilula ijoko lami futhi lihle. So nithatheni nina ninibeke ngakini bese nifunda kuye. Into okufanele niyenze, nifunde ekuqaleni komhlaba ngesikhathi kudalwa izulu nomhlaba. Kwakukhulunywa ngozwi kaNkulunkulu, nguye owayedala ekhuluma. Uzwi kaNkulunkulu nguye onguJesu. Okufanele umamukele ehlale ngaphakathi kwakho uJesu. Uma esehleli phakathi kwakho usuphethe uzwi kaNkulunkulu odalayo, ngoba usumamukele wena unaye lo odalayo. uNkulunkulu wadala ngaye umhlaba, nguye lo ongaphakathi kwakho ongadala nawe uma ufuna ukudala.
Leyo salary yakho ozitshela ukuthi incane noma encane ngalolo hlobo, okuncane nikela. Noma usidla bathini, ipintshisi, peach, yes. Mawusidla kukhona okushiyayo ngaphakathi, intanga leyana eyenza ukuthi ukwazi ukutshala ezinye izihlahla zibe ningi. Ngokwenza njalo uNkulunkulu uyadunyiswa, naye loyo muntu uzocabanga isimo omkhuphe kuso, noma eseme kahle noma sekungconywana empilweni yakhe, uzokwenza naye kwabanye ngoba ufundile ukuthi lokho abantu bayakudinga. Uzokwazi ukuthi umuntu uma emile esitradini lapha akazenze, akukho umuntu othanda ukucela. Naye uzokwazi ukuthi hayi kahle nami ngikhiphe nginikele. Ngokunjalo uNkulunkulu uyaqhubeka lokhu edunyiswa umhlaba wonke, lokhu edunyiswa umhlaba wonke. So ngesikhathi kudalwa umhlaba, uzwi kaNkulunkulu edala umhlaba, ngesikhathi uzwi kaNkulunkulu edala umhlaba, wadala umhlaba, izulu nomhlaba, wakudala konke okusemhlabeni. Mase edalile izihlahla nezihlahlakazana, imithi nemithikazana, uthi akumile kube khona imbewu, then izihlahla zithele ezikuthelayo. Uyabusisa, azithele ezikuthelayo, kube kuhle, abantu bami bedle kahle, nezinyamazana nazo zikwazi ukuthi zithole ukudla. Uma eqeda udala izinyamazana, mase zidalile ezasemanzini phandle emhlabeni, nezinyoni ezindizayo, uyazibusisa futhi uthi zalani nande. Uma eqeda lapho udala abantu, owesilisa nowesifazane. Uma eqeda ukubadala uthi zalani nande. Uhambe edala nga-2 kuphela, dala few things, then bese siba khona ukholo, akhulume bese kholwa, bese kusenzeka. Ngezinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbalwa kuleya vesi leya, wasuthisa abantu abawu-5,000, wabusisa wasebanika, kwasutha abantu abawu-5,000. Nawe leyo salary encane yakho yibusise, ungayikhiphi ungayibusisanga, yibusise isebenze umsebenzi ovele umisele ukuthi uzowusebenza. Uyayibona ukuthi uma uyihole vele incane, ayikuneli ukuthi ungadla usuthe inyanga yonke, ukwazi ukondla nengane, kunzima akuhlangani lutho. Kodwa leyo oyitholileyo encane injalo ingahlangani, yibusise, ikwazi ukuthi inele ukudla kwakho kwenyanga yonke, ikwazi ukondla ingane. Kube sensimini mawulima, nizithathaphi lezi zinto zokuthi nivube inhlanyelo or kube khona enikwenzayo emasimini ukuthi kumile kahle konke kube kuhle? Nikuthathaphi? Nikwenzelani njalo? Engikwaziyo ukuthi nikuthatha ezinyangeni, noma ezangomeni, noma kwabanye abefundisi, or kwabanye abaprofethi, or kwabanye abanezipho zokwelapha. Laba abantu like izinyanga kakhulu ngizokhuluma ngazo ukuthi ziphiwe ukwelapha, zifana nodokotela. UJesu uma ekhuluma kwenye incwadi, ngicela ukuyifunda kancane, ngizoyi-check-a la, ngicabanga ukuthi ngiseduze nayo nje. Uma kubizwa uMathewu 9, evesini lika-9, ithi, esadlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa uMathewu ehlezi endaweni yokuthela, wathi kuye, ngilandele. Wasuka-ke wamlandela. Kwathi ehlezi ekudleni endlini, bheka kwafika abaningi abathelisi nezoni, bahlala badla noJesu nabafundi bakhe. AbaFarisi bekubona lokho bathi kubafundi bakhe, yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na?
Ekuzwa lokho wathi, "Abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa." Niyakuphika na ukuthi inyanga zikuphiwe lokho nguNkulunkulu? Ngoba nangu phela uJesu uthi, uyakhuluma la uthi abaphilileyo ku-verse 12, abaphilileyo abayidingi inyanga, ngabagulayo bodwa abadinga inyanga. Pho wena ngoba usuhambise inhlanyelo ukuthi iyolungiswa yinyanga, ukuthathaphi lokho? Ngoba inyanga iqondana nabagulayo kuphela, ifana nodokotela. Loko ukuthi izinto zakho azihlangani or kunomnyama or ufuna kukhanye or kwenzakaleni, into eyenza ukuthi uye enyangeni yini? Ngoba uma ufunda futhi nencwadi kwabaseKorinte, Korinte 12 or Korinte 14, mayikhuluma ngezipho zikamoya, uthi nabelaphi bakhona lapho, bakhona abelaphi eziphweni zikamoya ukuthi abantu bephiwe ukwelapha. Omunye uyalapha ngokuthi abize igama likaJesu, ngokuthi akukhulekele kuphela. Omunye uyatshela ukuthi thatha lokhuya wenze kanje, then bese uyaphila. Ngicela nihambe niyozifundela futhi nencwadi ngesikhathi uMose ekhipha abantwana baka-Israyeli enhlupho leziya ezilishumi. Libona ukuthi kwakusenzakalani, kuphinde kwenzakaleni ukuthi abantu besizwe. Umuthi ukhona for ekwelapheni, ukhona. Even nama-chemicals lawa ahlanganiswa ngabodokotela, nakho kuyimithi ngobuningi bakho. Angazi ama-ingredients akhona ukuthi yini, kwenziwa ngani, kodwa ngikholelwa ukuthi kuyimithi ngoba uNkulunkulu uthe ekwambula even kimi njengesambulo, ma ekwambula uyasho ukuthi umuthi ngumuthi ngiwudalela ukuthi umuntu awudle ngoba ngawubusisa ukuthi uthele nezithelo abantu bewudle, konke nemifino. Noma uya kodokotela uma bekutshela ngama-home remedies ukuthi mhlawumbe uphile njani, bakutshela ngama-veji, ngeke ukutshele ukuthi udle inyama ini, akuvamanga. Kuvame ukuthi ekutshelwe ukuthi udle abo-spinashi, udle okherothi, udle ama-orenji, udle abo-beetroot, into ezinjengalezo. Yizinto abazi-recommend-ayo kakhulu odokotela ukuthi sizidle. So nala mayikhuluma uthi ngabagulayo bodwa abadinga inyanga. Pho wena uyafunani lapho? Uyafunani lapho uma ungaguli? Yazi ukuthi uyalanda into erongo as long as ungaguli, ngoba wena kufanele ufike umtshele ngesifo, abhekane nesifo. Naye uma esekunikeza into ethile nje noma esekusiza ekubeni ungaguli, urongo, wenza into ephandle. Yiko kuthiwa singayi kuzo ngenxa yokuthi lezi zinto sebesebenza noma yini, sebenza noma yini, okunye kuphuma kubo, sebenza abangakuthunyanga, and kuyicala lokuthi wenze ongakuthunyanga. Ngike ngakhuluma enye indaba ngayishiya endleleni last time ngesikhathi ngirikhoda ku-last episode ukuthi kukhona okuke kwanjulwa kimi. Kukhona, yes, I think 3 weeks back right now, okuke kwanjulwa kimi ngoba nginokufika isikhathi abantu bembuza ukuthi ukhonzaphi, bephinde bebuze ukuthi inkonzo e-right iyiphi la esingakhonza khona sizizwe sikhululekile, inkonzo kaNkulunkulu. Eqinisweni sengike ngavakashela amabandla athile nathile. Yes, akhona ayenza kahle. Uthola ukuthi mhlawumbe ibandla elenza kahle ngilibone ngale ePitoli, linegama lalo, kodwa ngithi kunamabandla aseZiyoni, kuthiwa ngamabandla aseZiyoni, kodwa elinye nelinye linegama lakhona. Kube namabandla ama-Pentecostal, elinye nelinye linegama lakhona. Kube namabandla ngokuhlukana kwawo nje ngobuningi. Uyathola ukuthi lelo ovakashele kilo yilo olibone li-right, kodwa uma abantu sebekubuza ethi mina ngisemnambithi manje, ngifuna ibandla eli-right, uzomtshela ukuthi ayokhonza ebandleni labasindisiwe yini,
ngoba uyathi efike ethola lokhu okukhulumayo nokukuzwa ukushumayela akusikho la lokho kusebandleni leliya kuthiwa ngelabasindisiwe. So amabandla sengike ngawahambela, akhona amanye enza kahle kakhulu, akhona amanye obonayo ukuthi cha, angeke ngirekhomende umuntu la, akukho nje right la. So ukuthi ngikutshele mina ukuthi iya ebandleni elithile ndiqambe ngegama ukuthi eli-right ileli, angeke ngikwenze. Ngizokurekhomenda mhlawumbe ebandleni engike ngangena kulo, ngabona ukuthi ku-right, yikho engathi iya laphayana. But la engibone kungekho right khona angeke ngikurekhomende ukuthi uye lapho. Futhi angeke ngize ngithi hhayi hambani niyokhonza emabandleni aseZiyoni laphaya endaweni. Mhlawumbe ngihambe kulelo ngabona ku-right, kodwa kwamanye akukho right. So angeke ngize ngithi ngibone eli-one eli-right bese ngithi wonke a-right. Ngoba mina sengiwavakashele ngokuhlukana kwawo, kuthiwa ibandla labasindisiwe, ibandla laseZiyoni, ibandla labapostoli, ibandla maningi nje amabandla engiwavakasheleyo. Bese kuza abo-Z_C_C, ngake ngavakasha khona ngingakasindiswa nakho. Ngiyakwazi ukuthi basebenza njani. Ngahamba nje mhlambe twice or 3 times khona lapho, ngifuna ukuyabona nje ukuthi kwenzakalani, futhi ngabona. So ngithe senganjulelwa, ngahanjulelwa okuningi ngalokho. But kukhona okunye okungahanjulwanga, abantu kade belokhu bebuza ukuthi kwenzakalani, siye kuliphi ibandla, ikuphi la okungcono khona. Mina uNkulunkulu wangitshela ukuthi indaba ingomuntu noNkulunkulu. Kungabi nebandla eliyochitheka esandleni sakho uthi li-wrong noma li-right kanjalo nje. Umsebenzi wakho ukuguqula umuntu, nabantu abakumameleyo umsebenzi wabo ukuthi beguqule abantu. Kufanele kungene le nto ukuthi yena uma ekhuluma kuguquke umuntu. Uma sekuguquka umuntu, uyabe wenzile umsebenzi. Lowo muntu uzokwazi ukuthi eguqule abantu abaseduze naye. Nala ahleli khona, nala akhonza khona bayoguquka abantu. Ngiyathokoza kakhulu ngoba ukhona omunye umfundisi okwangifonela wangitshela ukuthi mntanami mina ngiyakhonza futhi ngikhonza eZiyoni, ngiyamazi futhi nami ukuthi ukhonza eZiyoni. Wathi ukuthi ngitshintshe igama lebandla akwenzi. Into engizoyitshintsha ukuthi ngenze njani mina ngoba ngiyezwa into ekhuluma iyahlala ngakimi, ukuthi ngenze njani mina nokuthi abazalwane senzeni njani. Ngakuthokozela lokho, ngasho ukuthi uNkulunkulu vele yinto ayangilethela yona ukuthi hamba uyoshumayela. Uma ushumayela kungabi nebandla elichithekayo, kodwa inguquko ayibe kumuntu. Ibandla noma lingasala lokhu linegama elinjalo, kodwa inguquko ibe kumuntu, itshintshe, umuntu etshintshe ngaphakathi, kulungile. Kunokuthi ususe abantu ukuthi sukani la niye la, uma befika lapho abakutholi lokho abebekubhekele. Kubuhlungu kakhulu. Ngike ngavakashela elinye ibandla futhi kuthiwa ibandla labasindisiwe. Ngafika ngangena khona, yes sakhonza kwaba right. Kodwa into engimangazileyo ukuthi ekuphumeni kwami ngihambe nabantu abakubhodi lapho. Ngizwa inkulumo zabo sebexoxa nje masihamba sisendleleni. Sebexoxa ukuthi kufanele ukuthi beye emsebenzini wamadlozi kuyobe kugidwa kusenzani. Ngazibuza ukuthi la bantu bahlangana njani nale msebenzi wokuthi kufanele befake amabele, bepheke utshwala, benzeni. Ngabona ukuthi no man, ibandla leli kuthiwa elabantu abasindisiwe. Kanjani manje? Kanjani kuhlangana njani? Futhi bakhuluma nje yaze uyabona ukuthi bakhululekile futhi bayisapota le nto nje, abanankinga nayo futhi ababoni ukuthi kukhona ubumnyama la. Waba buhlungu kakhulu umoya wami, ngizwa ngibazwela ngathi Nkulunkulu ngicela ulifake ilayithi kubo, bekubone lokhu ukuthi kusasa bekwazi ukutshela labo bantu baphenduka kanjani labo bantu ababasizayo ukufaka lawo mabele uma bengashumayeli futhi besizwa yila bantu ababhekele kubo ukuthi bayakhonza. Kanti injongo kusenkonzweni yini ukuthi niyohlanganyela enkonzweni? Angithi kufundisana ukuphila, ukuthi uma liphila la phandle likwazi ukuphila kahle. Aweyisi muntu
awugxeki muntu, nawe ubusemnyameni uzuziwe. Mase uzuziwe, yenza njalo-ke, zuza abanye nawe. Ngiyalapha ekuthinini kunento-ke yanjulelwa uNkulunkulu ethi, yazi ukuthi uNkulunkulu uyaxoxa, umoya ongcwele uyakhuluma. Ngathi ngikhuluma kanje uzitshela ukuthi hheyi lo muntu, but uyaxoxa, akaxoxi ngesikhathi sami engifuna ngaso. Nami uma ngicela or ngikhuleka, ngiyefana nani ukuthi uma kunento engiyicelayo, kuyefana nje nokuthi nawe uma ucela mhlawumbe impendulo zakhona yabe ungaziboni or kanjani, into ezinjengalezo nje ukuthi akuphendulwa ngaleso sikhathi. Anixoxi ngentando yakho ukuthi mina uma ngifuna ukukhuluma naye angiphendula ngenxa yokuthi ngikhuluma naye. Yena kodwa uma efuna ukukhuluma nawe, uyakhuluma nawe futhi uzomphendula noma kanjani. Uma efuna yena ukukhuluma nawe uyakhuluma nawe, kodwa mina uma sekuyimi engikhuluma naye, uphendula ngesikhathi sakhe, ngendlela yakhe, kuwo wonke umuntu okhona la emhlabeni. Wakhuluma wathi, kunabantu abanokukubuza ukuthi ibandla eli-right iliphi, usuke walibona wena eli-right. Ngathi kukhona esengike ngavakashela kuwo ngabona ukuthi la ku-right, namanye futhi engibonileyo ukuthi la akukho right. Wasethi indaba yezembatho yona ngiyakhumbula ukuthi ngake ngakhuluma ngayo ka-Quarter to Media, ngasho ukuthi hhayi azinankinga futhi i-uniform. Naye futhi wakukhonfema lokho ukuthi azinankinga futhi i-uniform. Kodwa bese kusiba nalezi izembatho okuthiwa zikhishwe umoya. Uthola umuntu esenesembatho esi-different kunezabanye, kuthiwa zimele umoya othile or zimele okuthile. Wathi lesiya isembatho sabe siyisithixo emuntwini. Wasengitshela ukuthi uyabona lezi zembatho ezikhishwa umoya, kuthiwe umoya uthe ugqoka isembatho esinje or ingubo enje, ugqoka igamenti elinje, lezo zembatho akusizo. Ngibe shocked nami ukuthi kanjani. Ngabuza ithi kanjani, wathi i-uniform iyabolekwana. Ungayiboleka noma ngubani, noma usuphuma kulelo bandla ungayikhupha uyishiyele noma ubani. Lezo ziyobolekwana na? Lezi ezikhishwe umoya ziyabolekwana na? Uyakhona ukuyishiyela omunye umuntu na? Ngathi cha, akuvamanga, awuyishiyeli futhi omunye umuntu. Wathi awukaze ukubone noma awukaze ukuzwe ukuthi uma ungashiyela omunye umuntu, ngathi uyabe ushiyela omunye umuntu something engakuwe, or else uma ingatshontshwa ngomunye umuntu kuba nohlupho oluba khona kuleyo nto. Ngathi cha, angikwazi kodwa ngiyabona ukuthi kufanele ukuthi ingubo yami uma ngiyikhishelwe umoya kuyimi engiyigqokileyo bese itshontshwa omunye umuntu, mhlawumbe kukhona okungatshintsha kimi. Wathi senaleso spirit esenza ukuthi ukholelwe ukuthi uma ingathathwa omunye umuntu or uma ingatshontshwa ngomunye umuntu kube khona okwenzakalayo kuwe. Kuyasho ukuthi leso sembatho leso siyisithixo kuwe. Lelo gamenti lelo liyisithixo kuwe. Uma ngikhuluma ngezithixo angikhulumi ngento eziphefumulayo kuphela or into eziyizidalwa ezadalwa yimi kuphela, eziyimvelo eseliziguqule zaba izithixo, kodwa zikhona elizakhela zona nina. Ngase ngibuza ukuthi pho benze njani abanalawo magamenti? Wathi abawalahle. Noma igamenti or iflegi okuthiwa uhlale nayo ikuvikela entweni ethile or ithini, uNkulunkulu akaxutshwa nalutho futhi akancediswa. Akancediswa uNkulunkulu, angeke kukuvikele entweni ethile. Thatha lelo gamenti ulilahle, ukhuleke uNkulunkulu ophilayo nguye ozokusiza. Uma ngabe unesipho kuthiwa lelo gamenti limele isipho esithile, yeka sibuye nje isipho sakhona si-right, si-clean. Mina sometimes ngayibonga inkani yami ukuthi ngesinye isikhathi yangisebenzela kakhulu ngoba I remember ngesikhathi ngisiya kuloya gogo wathi ngihambe ngiyozikhulekela, wangicisha imithi yakhe ukuthi
ngiyithathe ngiyisebenzise, wathi hhayi wena uyashisa, umntwana kaNkulunkulu, hamba uyokhuleka. Ngangakasindiswa ngaleso sikhathi. Wangitshela ukuthi ngiyofuna igamendi noma ingubo yokukhonza e-red and white, wathi kuleli sayidi ibe red, kuleli isayidi ibe white. Manje wakhanya ukuthi mina nento zokukhonza nje into ezimbili ezingahlanganiyo. Anginandaba nje nokukhonza, ngikho lapho. Wazathi kwenye imini kwaba nomunye futhi, bakhona labo ohlangana nabo esitradini mhlawumbe kuprofethe wangiprofetha loya bhuti, ubhuti nje womZCC. Wangitshela futhi the same thing, wathi kufanele ube negamenti phambili libe red, emuva libe white, libe nomphetho nje o-straight kanje. Kwelinye ilanga uliphendulele mawuthandaza phambili kube white, emuva kube red. Kwelinye ilanga uliphendulele phambili kube red, emuva kube white, kube igamenti elifanayo nje phambili lasemuva. Eyi, ngazi-imagine sengigqoke leyo nto. Kwasho ukuthi mina vele nento zokuthandaza ngikho eduze nazo, futhi nje entweni zokukhonza ngikho lapho. Until ngaze ngabizwa ngendlela uNkulunkulu angibiza ngayo, ngaba la wangifundisa ngevangeli, wangambulela ngokuningi. Yikho ngingazange ngibe nawo lawo magamenti, ngingazange ngibe nakho konke lokhu. Kube nginawo manje, kube manje sengihamba ngiyowashisa ngoba uNkulunkulu sekwambulile kimi ukuthi akusikho kwami lokhu, kumele izipirithi ezithile. Kusho ukuthi mina sengincediswa ukuthi wena ube nesiphiwo esithile noma isiphiwo esithile esisebenze. Kusho uma ungalahla leli gamenti, isiphiwo lesi esikuwe phela ngeke sisebenze. Usinikele kubani leso siphiwo? Usisebenzisa under which kingdom? Usisebenzisa ngaphansi kwawuphi umbuso? So lokhu ngikhulumela ukuthi kwambuleleke nakuwe, wazi ukuthi ukhonza kuphi. Mina ngeke ngikutshele ukuthi phuma la uye lapha, yenza lokhu, ungayenzi lokhu. Kodwa la khonza khona, if kuyi-uniform, u-right lapho, khonza, gqoke leyo uniform, akunankinga. Isembatho i-uniform leyo oyigqokileyo i-right. Kodwa ma isiqondane nawe uwedwa, big no. uNkulunkulu akayithandi leso sembatho leso, siyisithixo kuwe. Kuyavuma yini ukuthi usibolekise omunye umuntu noma usiphe omunye umuntu? Uma kungavumi, kuyisithixo kuwe. Ngoba umuntu kufanele aziphilele nje abe free. Uma kunento ofanele uyikhiphe njengejakhethi le, uma kufanele ngiyikhiphe nginikeze omunye umuntu, ngingacabangi ukuthi kukhona okuzoyenzeka kimi ukuthi asiphiwanga lowo moya wokwesaba thina, asisabi lutho. Akufanelanga ukuthi uma sengiphile kube khona okonakalayo kimi. Kodwa ma unayo leyo ngubo leyo onayo eyenkonzo, ukuthi uma ungayithatha or intambo or yini nje, uma ungayithatha omunye uyinikeze omunye umuntu konakala kuwe, Yabona leli Bhayibheli leli, uma ngithanda ukuphisana ngalo ngathatha ngilinikeze omunye umuntu, ayikho into ezonakala kimi uma eselithathile, ngenxa yokuthi leli Bhayibheli leli akusilo sithixo leli. Futhi noma ungaliboleka kubani iBhayibhili, kancane into uzwe umuntu, futhi angikaze ngizwe umuntu engayalela ukuthi akanalo iBhayibhili yilo lodwa lelo. Kodwa uma engathola ebe-2, uyakhona ukuthi ethathe leli elidala oneminyaka neminyaka alisebenzisa, alithathe akunikeze lona uma ungela Bhayibhili noma ulicela, ngenxa yokuthi akusisithixo. Manje ingubo zenu lezi, why kufanele ukuthi zibe nemigomo nemibandela? Bengithi ngizokhuluma ngendaba yokuphenduka namhlanje, kodwa sengivele ngaqala ngale engiqale ngayo, ngikhuluma ngayo right now. Esambulo okwanjuliweyo kimi ukuthi ukunanzelele, ayisoze utshelwe yimi kodwa umoya okuwe uzokufundisa futhi uzokwenza ukuthi uzwe, ngoba uthi ezami ziyalizwa izwi lami. Ayisoze ukhulume ukholwe mhlawumbe ngamazwi engiwakhulumayo, kodwa ngaphakathi kwakho ngomoya wakho, or ngithi ngomoya ongcwele ongaphakathi kuwe, yiwo ozokwenza ukuthi u-approve lento esengiyikhulumile right now. Ubone ukuthi okay, usuhlola uwedwa nje, ubone ukuthi okay, kukhona okurongo ngalokhu, kukhona okurongo ngalokhu.
isembatho or ngithi igamenti elirongo neli-right uzolibona wena uwedwa la ukhona, futhi kuyoyambuleleka kuwe. Ngegama leNkosi uJesu, angichithi lutho, angenzi lutho, kodwa hlola, jula. Ngoba ngempela, ngoba ngathi ngibuza ukuthi manje ukhipha kanjani, ngoba phela lezi zinto lezi kuyabe kuyiqiniso. Nami into abangitshela zona ngesikhathi kuthiwa ngigqoke lelo gamenti lelo ngizithandazele, ngangizazi futhi nje kwakuyizona. Wathi yebo, kuyabe kuyizo, kodwa ngoba uyabe sebonile abe ngumprofethi, baphila ubuprofethi. Isiprofethi sakhona si-affect-wa intando yobumnyama noma imisebenzi yobumnyama noma i-kingdom of darkness. Isiprofethi sakhona si-affect-wa i-kingdom of darkness, okwenza ukuthi isisombululo kufanele ukuthi kube khona isithixo oba naso. Uma sunesithixo wena awusakholelwa kuNkulunkulu ukuthi ukususa entweni ethile, noma uyakuvikela, noma uyakusiza entweni ethile, noma isiphiwo leso osisebenzisayo sibuya kuNkulunkulu yena yedwa. Uyabe ungasakholwa lokho, uyabe usukholelwa nakuleli gamenti lelo onalo ukuthi uma lingenzeka lisuka angeke kusakhulekeka kahle, angeke ngisawenza umsebenzi ngendlela. So bathandwa, ngegama leNkosi uJesu, uJesu Kristu uyanithanda. Sihlangane futhi ku-episode elandelayo. Ngegama leNkosi uJesu, nibe nekhisimusi enhle. Konke nje kuhambe kahle, size sihlangane futhi ngonyaka ozayo. Ngiyabonga kubo konke nikwenzayo nje. Ngegama leNkosi uJesu,